بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari mga palanggungan na kami Islam, yari na isab kita niyo biyaya onlong ta ha programa na to kabla liftar. Yari isab kami iman sin pindwa ko ini Sheikh Alim Nading sa Allah Ta'ala. Waktu ini long ta in pagbisarahan sin kita niyo hatungod sin amoy in hangpo adlaw kapin sin bulan Ramadan insyaallah. So doon hay ni amin kumawa kita niyo long ta singuran dahin ha amoy in dia aksin Allah Ta'ala magpatarang sin araman niya mulin arama pagaraman na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini amat timbi ang mga pagbisarahan na to katungod sin pagkala amoy in ang po adlaw nakapin dahin ha amin bulan Ramadan itukbal ko pa pindo ako ini in kapatutisan dong ta manalang sa mga katutan ng katakalito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amara bil musa'ara ilal khairat wa ightinami al-awqat qabla al-fawat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa ma lahu min asma' was sifat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu awwalu sabiqi ilal khairat. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi dhawil manaqib wal karamat. Wasallama tasliman kathira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palangwan ha agama Islam. Magdurunggo-dunggo na isab kita niyo pa amo inlang ta labi afdal laung taruman sin Ramadan. Alhamdulillah in adlaw ini bang wala kami panglupan sa Allah tadi kang tag-unom na katona sin pag law tatangka sing kita no di bulan Ramadan law ta pagsadlop sin sukayaon na hangpo tag-unom na in puasa sing kita niyo atin niya paruman ini sumod na kita no hangpo tag pito ay rom sin pag tarawih sing kita niyo. Jadi niya mga palangwan na kami Islam pilay adlaw ra kuman law ta sumod na kita niyo pa amo in law ta hangpo hinapusan sin bulan Ramadan. Ikahangpo laung ta amuin nakapin sin bulan Ramadan amuin di na laung ta pagtutuyo-tuyuan sin mga sila muhsinin amuin masubahin ng marayaw bang ingkaon nila lang tuyo sin panagnaan si Ramadan sampay pakauhaan laung ta kasuwangan sin bulan Ramadan nalawi in mga bariman in mga tao masubahin ng marayaw magtuyo diha hampo hinapusan ni katuan karena mga palangwan ha kama Islamin ini jajakpatan ba ini sin umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena diha long tahampu ayrum hinapusan ini nariha ini long tain mga parkala atau kan ibadah sa lago-lago di mo magkahinang harukaing bulan mangmunahinang diha ini subhanallah ampa nakaabot amun dum maha barakat dum yanta sinallahu subhanahu wa ta'ala ruon kanya in long ta sa lagu-lagu pahala ituk barsin Allah Ta'ala umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nari masaypwag ato ng karayawan bang siya makasaabu ha munduman na sabot yaon arapon ini laung tawala tiyugila kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala sin Allah Ta'ala piya ingat hakato niyo katangatuan ha in palihalan sin amun laung ta pagtarong Lailatul Qadar ini amun indum laung ta atin niya dianta laung si mga sila ulama kay wanan dom lang ta mahabarakat ini biadag bos wala sinallahu ta'ala pi hati kato hasupaya in kita ni magijtihad magtuyo magibadat don haruman ini atin niya subay tumagna inding mga law tabar iman amo in law tabiadag bos nagtutuyo tod sila mawaya sila inamon mga katuan mag ano tayo magpukot amon masakop nila to dinista katuan to ka ato maglinggi yaon na ang kawayaan nila amon di makabuloy amon makawa nila
amo yan to kaagin. Nga sabi to, namagja ka sila, subhanallah. Tawalong na mag-ampis. Magampis, nangikatuan. Atin niya, jagahan tayo doon mga palangon na kama Islam. Sabab na ando, sinabi, pagkawiyak sa handang ta, magkasabot sing kami rihay ni, in pangumulan sing kita niyo umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lando tudhaw po. Lando haw po yung pangumulan na to, i-compare pa mga sila umat na kauna. In umat na kauna, mag-iwahan taong katuan. Amo na. Tabi si Nabi Allah alaihi salam, pagkarungon sing kita niyo yung kakisa-kisahan ni pagbayta sa mga ulama, umur niya, miyamot siya mga tus kay man tahong gato na, kulang maglawi. Inyad to, siya Ibadat. pagdakwan. Pagdakwan niya. Pagdakwan Okay. niya. So long tayo umur niya, magkulang maglawi. Pero yung ibo, biyato ka na. Wala pa siya naraak. Naabot na siya pagdaak ka niya. Imumul na siya rong gatos tag kay man tahon. Subhanallah. Atin niya, in pagdakwan niya, siya mga tus kay man tahong. Kay man tahon. Alas, inamon lang ta umur niya, miyamot lang yung ibo. Labyang Ibo na subhanallah. Nakita niyo kuno mga palangwan ha kang Islam, in pangumulan sila na kauna, i-compare marikato umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya ba ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangumulan sing kita? A'maru ummati ma bayna 60 wa 70. No si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pangumulan sin umat ko, ando haot da sing kanuman iwan sing kapituan. Sampay Nabi na may talaw na kala may tajawaz. Kulang dalawang na magpakaliw yung kapituan. Baka magpakaliw na lasa man yung tiyo galing ng mga umat si Nabi Muhammad. In ibadat nila mahugat dahil sin pag-ibadat sin Sarta. Muhammad sallallahu. Correct. Sarta ibadat sa matikatuan na mahugat. Katuan sumabin sila, subhanallah. Ang pagyanon, akon way nung pagtog. Way pagkaon. Atin niya, nagbubulok pinasatuod. Bang biyarin pag-ibarat nila patuhan na bulalamin. Bang tada kay rayon, kakisa-kisahan na tungod si mga sila na kauna. Kaunuhan kita yung mga palangon na akam Islam. In pagsandal ta sinkaro, sinduman ini, mga pilay jamda. In sila, subhanallah. Di ito makainihan, lang tahaamon, lang lugto sila. In lugto tagayaw nini. In puasa nila, ang pagyanon lang niya, Saumul Wisal. Adlaw tuirom, wayron pero ito pa Way pagbuka, continue ka to. Subhanallah. Tuwayon tuwiro. Nakatikon mo. Subhanallah. Nain kita ini so. Teng hadja law tagwa sa pajar, adlaw hadja. Pag usma kon pa isab kita sinamon pagsasahurya una. On pa stock halong si bodega ta na biya nagbus mag kuan lang kay manan. Ubusin sila, maabutin pag bubuka nila, o naktuwayron pa pagbukaan. Way papagbuka. La ilaha illallah. So, sinsigpit sin mga kabuyan at sintipon kao. Amoy ato yung kasigpitan katon palawan nila na nahanggan na mga palangon na may Islam pagka inallahu ta'ala, yung kaadil niya, ang mga umat, ang mga ipon niya. At tinabiluwa umat sa Nabi Muhammad sallam pagka yung kita hapin pangumulan na rakala na magreklamo kita na ya Allah, nung isa mo po, yung mundihil mo ka mo. Pagka sila na long tam hapin pangumulan kan na timaw din ibadat nila. Arapunin kami na po na di kami makainihan long ta amuin si mingod kakahinang simo sila na kauna. Nga sabi ito, Allah subhanahu wa ta'ala, pagpakuyag ka umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunin piyaon niya in long ta dihang po ay rum sin long ta bulan Ramadan, bang paglugtuan sin tiap-tiap umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-ibadatan, haruman niya ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, dagbos, makaapas kita katuan, hari kita makasimo. Makaapas kita haamal ibadat na hinangsin mga sila umat na kauna. Amuhin lang tamatuyo himinangsin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So manjari katuan biat mga unuin biat mga long ta samputong tapanag na andiha ini paliharan sila muin. Kalabyan silang po kasubangan. Nang po kasubangan aun long ta den di biat mga naitong taupat nagadyaan sin amun paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta mapuas din Rasul amo na yung si mga kaasawan niya iban na si mga kasahabatan niya amo yan to. So yung mga sila tulang ta tuyo sin pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kung apasun nila inamin pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na hakita lang ta ha mahuli-huli bihaon subay tulong ta dapat apasun taray sabi naman biya mga nahinang nila yan to supaya kailo kaluraman makapag lundang panun kita iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makaabot kita ha darajat nila ito insyaallah so na misan ha mahuli akhir zaman lang ta aun makaabot ini makalamod ha tumpukan nila ito
Oh, pasal na isin makalamod dito amoy himinang sinhinang amoy in napatarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang taurulon inamoy na hinang niya to kakausan ta. Insyaallah taala inya turi malupas in pagtuyo tabihan para mo rin kita tumpukan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atin niya katuan makapas kita hinang sing Makapas kita. Meto. Man hamok ba ita si Nabi sallallahu alaihi wasallam katuan ito pa lapal mo. Lipaton. Lipat. Amon huling umat ini si Nabi sallam ang siya nagkahinang sinibadat. In pag-ibadat niya biatod sin pag-ibadat sin mga kasahabatan. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya ito sa Rasulullah. Inna mi waraikum ayamas sabar. Nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam mapuas din kanyo kasahabatan ko. Lumatong in ang mga pagtawon yadlawan sin pagsabar. At tinakaton din dyan man ang nakita ni Sampai beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mutamassiki fiha in mga sila mamubog haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala bima antum alay nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam biasin pamagbog sin kamo yan ya kamo kasahabatan nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam ajru 50 tung baslo masin balik kay man tao Amo na. tung basin balik kay man tao sampai nakasubuin kasahabatan pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah 50 minna o minhum ya Rasulullah unin kay man dito among tumbas sinbali kay man tao yadto kay man din kamo atau kay man din kanila hawak to nila among ayamas sabaret to among adlawan si mapagsabaret to law si Nabi sallallahu alaihi wasallam bal minkum in tumbas kay man tao barisin kay man tao ibadat mahinang nila amon kay man tao rin kanyo kay man din kanyo kasahabatan ako tumbas seryoso na Allah Ta'ala ha mga sila hawlin jaman amoin makahinang sin kakahinang biatod sin paghinang niyo haaturan hihinang sin kamo in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanila mo katuan at na makaurol pa kita insyaAllah subhanahu wa ta'ala pasal na muna inamoy darajat lang ta martabat sinamin pag-iman sampai beta lang ta katutan yung si mga ulama dahil haamoyin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amoyin tadto amin wa akhir na minhum lam yalhaqu bihim bukun namin ayat lang niya tungod pa ano katuan ma'alladina an'ama Allahu alayhim wa may yuti Allah wa may yuti Allah wa rasul faulaika ma'alladina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa na in beta din dia tu martabat upat ini martabat at ini upat ini darajat at ini iman makasaw ka ha sebab na aming pagtaat mo ba din pagtaat sini ni Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya papag hambuokon ka iban si mga kanabihan Allahu akbar na in kanabihan yan to na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na darajat dito iba singkat lang kanabihan ng Rasul iban singkat Rasul katanin ito na rito minan nabiyin atin hangka level sila to kato ang level ito kanta o siya to minan nabi was siddiqin ni karwa amon ini darajat si mga siddiqin yan to na piyag na Quran ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu subhanallah na inistihar yung Abu Bakar pag-aaraman siddiqin was syuhada iban si mga tao nagparang sabil amon nagkasahid nagkasahid biyan haran sabilullah amoy tiyo pertok mati nila in ginawawaran nila iban sin alta nila tungod sin asupaya sadya in akama Islam lumanyo bihan was-salihin iban sin amin mga tao nag-amal salih ang tao nag-amal salih naman jari ipagyan nag-amal salih amunin amal wayroon tamaktok niya ati niya kimkog dan kataan biya sin amin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin titinggilan sin kita lain ha Quran iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atin ang masyarat katuan na in amuin makaliw pa rin nga upat ito amin upat darajat ito amo to di mara maglundang panon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hasuna ulaika rafiqa sarayaw-rayaw amuin maka paglundang panon ibang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamay ito bihat. So amay din mga sifat katuan. Natin na magtaat po Allah Ta'ala, magtaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. So in kalabihan dakula long tariha lauman sin namin hang puad law kay napusan sin
bulan Ramadan na biyita doon hayaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idha dakhalat al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda al-ma'dara shadda al-ma'dara atau shadda ma'darahu ini bang biya kato pahuguton niya yung pamaggot sin panapis niya. Panapis na. Bihan. Ini nilong niya kinaya an jaddi at-tashmir fil ibadah. Hati niya kinaya paamuin pagtuyo niya doon haamun himinang sin ibadat yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw ni siyang nagbayta long niya kinaya antarkin nisa. Kinaya isab maksud long niya min pahuguton yung panapis ito di siya sumuok pa mga kaasawahan niya. Hawak to sinaming kahinapusan sin ini duman sin bulan Ramadan ini. Aw ni sab doon long niya in hika pagyan doon haon amuin wal istighal bihin amin pagtuyo sinamon himinang sin ini di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya uno-uno na rin ang mga pangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haon yung pagtuyuan niya. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So inang po adlaw yato, ang po kay napusan, sinaminduman niya yato, longta amod to hinangon niya in katanta doon. Sa taon papag hinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu yan Yahya fi halayl. Buhion ni indom yung katantan hapag ibadat. Dahil hapag zikir, pagsambahayang, qiraatul Quran, iba na sing katantan amin hikasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. In demikian dengan mga paghinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqadu ahlahu bisalah. Bation niya yung mga ini anak asawa niya riyan. Waktu sinamin kahinapusan sinamin duman sin bulan Ramadan yaon amin sambil nasabot na mo si limabay dengan mga sarayro biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam usog amin bang siya makabati sin dum. Iyan tubo ko namin doon kay napusan sa bang siya makapatay sin doon. Misan na ba kung bulan Ramadan, ang pain maksud niya sumambahayang, ini bation niya nasawa niya. Banglaw niya, di siya makabati, papigsikan sin tubig. Kinamoy ini asawa niya biya. Amot din sa rew-rew usog. Damikan din sa rew-rew babae, amin bang siya makabati isab, o siya tutimindog siya magsambahayang, bation niya sa banan niya. Sarta bang biya mga di makabati, damikyan, pigsikan niya sin tubig bihan. Hasupaya makabati. Sababi namin inyo to katan, labi in pagtug, dahil sin, ini amin uno. Labi in pag-ibadat, dahil sin pagtug. As-salatu khairum minan nawm. Bihan. Labi marayod sa bahayang, dahil sin, amoy in matug. Na amoy at tureng ha mga paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan, pag hinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin puspuson niya in kaagi-agi niya mag-ibadat hakahinapusan sin hangpo ay room sin namin bulan Ramadan yaon. At niya din niya magkahinang haamuin kay wananduman sin amin bulan Ramadan. Amad tulong tain namin panagnaan sin ini lang ta paghinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taamo na niurol si mga kasawhan niya mapuas din kaniya iwan na si mga kasahabatan niya nasampay lang ta paokto na to ini na matao din naghihinang nag-urol si mga kakahinang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amo yan to mga palangwan na kama Islam magkulang maglabi in lang ta nahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam biyasin sabutan no siguro kalasahan. Atin niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sumud na, ina mo induman sinamunang po ay room, na paghukutan niya ng panapis na katuan na, hukutan niya ng singkewan, gungutan niya ng siyawan, mga nagbebelt ng sisinturon, na pahukuton niya ng bagbut sinamong hawakan niya, na bento ka. Na sambat sina magbibisara lang, na imaskusit tuhad to, lang na itadyalan niya sa, atin niya lumayo siya rin kakaasawahan. Pag yan lumayo, atin niya rin siya sumuok sinamong lang ta, pagsok kabiyaksaan sin dua magtiyaw na natuan niya po irom ini. Maita liyatafarraga lil ibadah supaya lang ta biya nagbus masolo niya katuan na ay namun pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. At niya dilan niya waktu tuod inamun palihalan si pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Nedto asal dito na
makatakad to. Katuan niya to. So diha niya tinin Rasul sallallahu alaihi wasallam makatuyo niya atas niya atin niya sambat niya magbagod sinamunod sinhawakan. Supaya long tamuin bang mga kuang katuan magpatanang bayad to. Di si mga long tam mga on mga long ta pagkala atau mga on pagkalo para malahula katuan na magpahut na ko si mga long tam. Pahut lang simpanapis. Simpanapis mo. Yan to kagi. Na in kanya rin di atin niya umatuwang siya sinamuin long ta. Bakon niya inamun duman hangpo ay rumini sinamun long ta pag-ibadat patuhan rabula namin. Kan na insabot ito litafarraqa lil ibada. Amoy ito inamun long ta hinangon sinabi sallam. Damikyan in siya atin niya di siya magtugat ha. Di siya magtug. Laya na mo fiha. Di niya pagtuwan indum yan. Amun dum yan di niya pagtuwan. Atin niya timindog siya sindo mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iroon nagka magtahajjud, magbasa Quran, magzikir, agatuan. Iwan na singkatan namon lang ta siya haamon roman yan ng mga ibadat. Sarayaw-rayaw inamon lang ta mamahinang ta in pahala ilikato sin Allah subhanahu wa ta'ala. So wala yan na mo fiha. Di siya magtug sinduman yan. Walam yakun yaf'alu dhalik fi ghayriha min al-layali. Di ito pag hinangon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haruwa yung nga mga riuman. Di niya pag hinangon niya ito. Pag hinangon niya, dito rahan po ay rumet to. Biyati pag hinangon sinasalam, sabay-sabay ta, ako di na magtug in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sinamon sa buti katuan hain doon, natin niya pagurhon niya. Sampay in lang ta kaasawahan niya, pagbatiun niya. Batiun yung kaasawahan niya, atin niya, di siya mabaya, matiwas sa sing karayawan. Biya to lang ta inamuin bilang lang ta ama, alam sin pamaybay, amon nagdararungan sin family niya, so ay ibang siya maghinang karayawan, ayaw biya lang ta, baran niya na hadin biya lang ta, amon upiksaon niya, tawa biya mga, amon daakon niya magibadat, so ay sampay sin anak asawa niya, amon in lang ta palamuron niya, sabkar na in bariman, bang ingkaonan niya mabaya, sin sumanyang siya dunya akhirat diyan sa wadong bayad niya sumanyang inanak asawa niya katuan sampay bangso pa main ibadat sin ama iwan sin mga anak ini nagamo iwan nagsibo nagsibo amo pa ka nagsibo minsan nakaulad diyan anak asawa niya hinang niya katuan insyaallah subhanahu wa ta'ala buko na jari sila subhanallah buko na jari hadun niya sila magunay-unay sampai palauman sin surga insyaallah ta'ala papaghamukon sila subhanahu wa ta'ala alhaqna bihim alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum subhanallah amoy mga sila beriman di halaman sin dunya ini sarta longta miagad in ahli nila nag-iman biya sin pag-iman nila lam sin Allah ta'ala ando papa uron na mo kamadto palauman sin surga in mga longta anak asawa nila maghambuk kulaan na sila rito halong maksud sin ayat yan tulong ta majamin sinamin ama yan mga anak ni kanakan niya kaapuan niya biya bang amin himinang isang pa biya mga kulang inamal nila majamin sinini ama nila biya subhanallah amoy atin biya mga kalagpuan ka to majamin nila at inamisan pa biya mga longta magtimbang matawling hama niya tito rin kanila tagkalap niyo rol sila majamin subhanallah atin bangin nagpuunan sinamon panghindo ito iwan sininang ito mga ama bihad to siya way naka-guide ka siya naka-ambit ang mga anak asawa niya mo iminang sinamon so in kataan sin nakahuli rin kaniya rin mga ahli niya Yaitu kasurun sila Allah palamurun dito tumpukan nito. Allah Akbar. Nah, ini andong tali ng mga nikmat na kulat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At inaway kasusahan simbar iman katuan. Amo na. Although long time kita ini maguna huli di halaman sa dunya at inahikawin din kalasahan ta at hikawin kita sa mga kalasahan ta makauna rin kato. Na inyadto nasa maniyot yung pagtagad-tagad ta sa adlaw akhirat. Insyaallah Ta'ala mahangkang amal kita ang kapag iman po Allah Ta'ala ka akida. Maghambok sa kita buutangan dito hadarat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sumunod katuan biya mga sumunod. Sumunod doing mga ini paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha kahinapusan lang tasinang po adlaw atau po ayrum sin bulan Ramadan law niya ijtihad fi tahri Lailatul Qadr. Amoy in pagjaga sin ini Lailatul Qadar. Amoy adtuin ini pagtuyuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab wala tiyo gila biyayta kaniya magpunin kuan yato rin ang mga hikmat biyayta sin Allah Ta'ala
Hasupaya bangaon dapat ingkatan sin duman ni jagahan sin umat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kataan amuin sa kaulaw la in pagjaga niya sin duman ni besin pagjaga niya sin Lailatul Qadar. Amin biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. In launta hangkarum yaun lawi marayaw daing sin ini hangibu bulan. So in hangibu bulan gantaan sin mga sila magbibista maka itong kawaluan tag kawalan tag 2 tahun iwan 4 bulan. Kulang maglawi. Mga wihati namin uno niya. Nakatoy ko no. In umul sin ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in abutan niya mataas na pakapituan. Bangdi kanumanda. Naman jari katoy ko no hangkarom dayon imumul kaw lawi kawaluan tag. Subhanallah. Nabang ko nakaabot ka tuan sa pamahangpo. Hangpo biya. Hangpo Lailatul Qadar. Na. Labi-labi ko ulang tahun. Pamahangpo. Multi Labi layo tahun. Di ko nakapas sin pangumulan sin mga umat na kauna. Subhanallah. Yeah. Lagi walang mutos tahun. Oh, amo yan to in ini hikaapas sin umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga umat na kauna. Subhanallah. Yeah. Pasal sinamin amal mataod inamuin lang ta tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo ito. Kana to pagtuyuan to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya biya na sinagi impagtuyo sinamin duman pagtuyo sin Rasul amin magjaga bukod amin lang ta magtukod-tukod kumugdan salong niya kawantag ini isa atawa kawantag 2 kawantag 5 kawantag 7 kawantag 9 dihay na inamin hautan niya ito hindi isab sila maguno di isab sila jumaka nada kala dito kami ito hautan makalipas ka tuan muklas ya malipas din kanila nabi ating pagjaga sin Rasul kataan sin duman na supaya way limipas ito pag siguro talaga pagsiguro nabi ang puwayrong da isang subhanallah. Ako rin, ito namin biya mga jagahan. Na man jadi katuan, may ta ini lang ta nakabidda ina mundo man ini. Amo yan to. May ta nakabidda ina mundo, Lailatul Qadar ini. May ta ina bisalamat ini, magtuyo ito diha ini. Actually katuan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanggang niya ito, tumagna sa rin haamon lang tagkuhantag isa kasuwangan na, salamatan, sampai pahinapusan na. Actually, hapaan niya tuod, amo na in, Lailatul Qadar. Amo yan din namon lang, amon maksud ta. Amo yan din namon kuwan. Na may tawa, uling kalagguan si Lailatul Qadar ini. Amo yan din mga mabaya tahati mga palawan na Islam. Doon na, muna, hari pag kita magkadto rin habay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In, tungod pa amin may ta na to jagahan amin subay kita halom sin ini ibadat bukong kita magjagawihan dugay hinang ta sa hinang ta magibadat bukong kita magjaga sa mga law na Lailatul Qadar bihan mawain pungot bukon kita simib pagwa bihan maglagbang haununa bihan besim kaywanan in amin pagyanon pagjagahan ta dito amuin magjaga kita maghinang sin pagibadat in bano sin ibadat na sabot doon mataod din ang mga ibadat in pagjikir in pangayo kaampunan pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagbasa sin Quran pagsambahayang iwan sin uno na ibadat amuin pangindua po Allah subhanahu wa ta'ala kataan yun bihan sabab may ta, di mo kaingatan uno in waktu niya rumatong misan pahaduman nito. Ada kala kupa. Ada kala lapit adlaw na. Ada kala bentungaan sindum. Ngayon mo kaingatan nito. Nabihat din paginaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya di malupas kaniya inamin waktu perjakahan niya. Kubdanan niya na hadya. Bihan. Sabab bang kausap natutog nga biya din sabihin ka tawag. Atin yung pagtsaga rito ka tuwan, magtsaga ka, mag-ibadat po ka tala. Bukod na muna tinabati na hadyak ka sa pero nihinan mo. Dito bistahon hamin ibadat mo, bang kaw kimugdan. Bang hawak to kaw nag-jijikir, dito kimugdan in Lailatul Qadar, amin pahala si pagjikir. Subhanallah. Bang dito ha pagsambahayang lamik yan. Pahala si pagsambahayang. Pahala si pagsambahayang. Balik ka walang tagtutahon. Balik ang ibubulan ng pahala. Bihad to kata. Subhanallah. Na uno-uno na rin ang mga ibadat amin kumugdan doon haon. Na biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil ang mga hadis niya law niya man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanallah. Katoy kuno. Ampunon way na makapindusa. Mara na katantan doon ha amin duman yon. Na yadto rin ang mga kalaguan sin amin bulan Ramadan.
Aun pa rin nga makaiba ng kanto, aun pamasabot mo rin. So, di katuan lang tanong sabutin na muna duman sinamon Lailatul Qadar ini. Muna manalaw na annaha Lailatun najala fiha al-Quran al-Karim hidayatan al-bashariyah wa sa'adatan lahum. Karena induman ini law sin mga ulama amo inindum law ta piaturun sin Allah Subhanahu wa taala in Quranul Karim bilang hidayat pamandu ha bangsa manusia sarta hikasanyang kanila bang nila maagad in law ta pamandu sin Quran mahamuldi. Ang patando kato ni kasanyang. Amo na. Yung mga manusia miagad in kabuhit nila haaturan sin Quran mahamulya haaturan sin law ta kawayaan sin Allah Subhanahu wa taala sila na sa sanyang-sanyang kabuhi dengan mga manusia dunya labi luwad wa akhir. In Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kanna hinang na pangadatan in Quran kato na kana khuluquhu Al-Quran. In kaulan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pangadatan niya piil palangay lakutawiat niya amunay pamando sin Quran mahamul niya. So amo yad mga panaham sa hikarwa dengan mga lang takarabihan annaha lailatun khairu min alfi shahr. Wa hiya tazidu ala 83 sana. Doon haruman ini lawta indum ini in hangkarum ni hajja lawta sindum ini khairun min alfi shahr. At inalami marayaw in ibadat mahinang mo ring sinhang ibubulan. Inhang ibubulan na sabot diha ini hatin niya amo na in lawta limiyo ato lumawiring hakawalan tagto katahon pahala dirihil kay mo sinallahu ta'ala ibad sa matik atuan kaina bang ko nagjikir isa kawalan nakajikir kawalan tagto tahon labiin amon dong tala jikir kawalan tagto tahon iban upat bulan no bang ko nagbasa Quran namikyan equivalent pa kawalan tagto tahon pagbasa mo Quran. Katwan in pagdua mo in pagzikir mo in pagsadak ka mo sinduman yan beto katang katasin nang marayaw atawa nakahinang kaw karayawan nakatawang kawata o kaya sisigpitan sinduman yan damikyan kaulan tagto karayawan tahon inamon na hinang mo iwan 4 bulan magkulang maglabi insyaallah subhanahu wa ta'ala damikyan sabot di katwan dong na annal malaika tanzilu fiha bil khair wal baraka war rahmah in kamalaikatan sin Allah Subhanahu wa ta'ala kamalaikatan nasabot katwan at tinajama ini artinya tupot Allah ta'ala makaingat sin banu si man taon wallahu a'lam bi'iddatihim katwan Allah ta'ala in labi makaingat sin bilangan iban taon sin kamalaikatan sin Allah Subhanahu wa ta'ala amoy numaug maun pababaw sin gumi haruman sin Lailatul Qadar nagdara sin karayawan iwan barakat iwan rahmah dengan hadarat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amoyad to mga palamunan ka maistam. Damikian wa annaha salamun likasati salama fiha min al-iqab wal adab bima yakumu bihi al-abdu ta'atan lillahi ta'ala. Damikian induman ini nagdara ka sa jahitraan. Hati nama sa jahitra kasanyangan hadja harum yan. Likasati salama fiha min al-iqab. Artinya karena nagdarasin sa taud-taud kasalamatan kasajahitraan ding haparsiksaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Insa kaula-ula in mga tao nag-ibadat taruman yan insyaallah masalamat sila ding haiqab iban adab sin Allah Subhanahu wa ta'ala di naman hadunya labi luwa dito adlaw gana kana masalamat siya ring haparsiksaan sin Tuhan Rabbul Alamin karena sinamuin lawta tuyo mag-ibadat sin ipon sin Allah Ta'ala haruman yan hapag taat niya po Allah Ta'ala pagbasa Quran pagtahajjud qiyamul lail pagtarawi na sabot dito lamudday sa gatwana pagjikir pagduaa iwan sin pagsadaka paghinang marayaw iwan laung ta pangdakay ng marayaw manglangi ring hinang mangi lamud dito katanding hamang nasabot laung ta hinang marayaw haruman yan insyaallah subhanahu wa ta'ala tumbasan kau sin Tuhan Rabbul Alamin masalamat kau ring haparsiksaan sin Allah subhanahu wa ta'ala so amo ito katwan inding mga long tagalapihan nasabot mo kain na yung tungod pa ini Lailatul Qadar lang roon piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala yung Quran sabil kaya riwayat kimugdan siya kawan tagupat kasubangan sin ini bulan Ramadan in pag naog sin Quran tighan siya dahil nga Lawhil Mahfuz maripa Baitul Izzah at iniya sama at dunya amo na in langit ini dunya at iniya roon haon na ini inot-inot in pag naog para Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin kawantag tungkatahon
Amo yan to. So in pag naugdeng hata ini lawin mahpud tighan siya nakaminsan. At inibiya day sab si mga kakitab-kitaban nakauna aming kitab samawi damikyan day sab inya to ni maug day sab pa mga karasulan pinaukat sin Allah subhanahu wa ta'ala hamulan Ramadan day sab. Amra ko man way siya biyaitain mga yadto ini Laylatul Qadar pianaog. Sabay biyaway ta din dito hadto in kaibanan ni maug matubihan biya na si nini Taurat hahang po tagunong kasubangan si nini bulan Ramadan bihan in longta in Injil in Jabur demikian niya to katantan biya naog sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan sa bukon biya sin Quran kimog dan tuod siya Laylatul Qadar Okay. biya tayo namin In katulong ka na. in katulong bihan amo yan tulang tain ini kaya ba ita Na diha ni katuan natin ya kaya ba ita si Nabi sallallahu alaihi wasallam natin ya wala siya nagtugila bang kuno amo na bang kuno exact long ta sinamon na duman sinamon Laylatul Qadar. Although kaya ba ita niya lang naroon hamakan sa katon si duman kawan tag isa kasubangan kawan tag 2 kawan tag 5 kawan tag 7 kawan tag 9 mati na padyakan do naon. Na amo ra ko man natin labi marami na kun beda sa bat jagan ta nakatan. katan Mo mo yung siya So, ang hikmah may ta sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyapok ka to imang malong ta pangingat tungod sila mula ito kata. Wa qad akhfa Allah ta'ala alayna ilmaha rahmatan bina. Subhanallah. Tiyapok ini sin Allah ta'ala. At wala na piyahati ka to niyo sintuan Rabbul Alamin. In bangko no tuod in Laylatul Qadar dihang po has amon lang tayo napusan ini. Bang dum hikapilayat to. Tiyapok sin Allah ta'ala unin maksud unin hikmat rahmatan bina. Atina rahmat sin Allah ta'ala ka to. Biadiin hantang niya. Liyukthir al-amal as-salih fi talabiha fayasadul abdu qurban min Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, hasupaya tumaud in amal salih, in amal ibadat, amal hinang marayaw, sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena magtuyo to siya magjaga, magpataod, salta, humapa siya rin hapanag na ansing kawantag isa sampay pahinapusan, hati niya, sa lugay niya yadto, hati nagtutuyo, magtataod, ing karayawan, mahinang niya, lawta, patuhan Rabbul Alamin. Hasupaya, hati niya, makaabot siya, padarajat, amo sa taas-taas. Sabab mga pala kung nakakama Islam, in lawta, in surga sin Allah Ta'ala, kaya sin aki, nagdarajat-darajat sa gatuan, aon mataas-taas, aon labi taas. Nabang ka mapaya, makadtupa ang pinakamataas, aon waktin Allah Ta'ala. Bangkaw nakahinang sa pamaibadat lang tayo abutan mo tugtubdira ha ini mabayain Allah Ta'ala in pasakaton ka matupataas dihan niya ka waktu amuin makahinang ka sila mong ibadat sa lago-lago hasupaya kakanapan in mga ticket yung magkajigra ka sumod matupa mong pinakamataas amo yan to ha so liha ini tiapok sin Allah Ta'ala inamun pangingat ka tungod sinamon Laylatul Qadar hasupaya tumawad in karayawanta magtataw din ibadat tapat ng Rabbul Alamin sa mayta magtuyo ka magjagaring kapanagnaan sampay pahinapusan hasupaya tumaod din karayawanta insyaallah subhanahu wa ta'ala madawhat tayo namun lang ta sa taas-taas darajat sinsuro ka amun tiyata ka masin Allah ta'ala mga ipon niya amuin lang ta matuyo mag-ibadat labi luwat di haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amay ito katuan din ang hikmah demikian lang ta rin ng mga paghinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in tungod paparkala lang niya pag-itikap asrul awakhir min syahr Ramadan na in pag-itikap ini lang ta amo na in ini tumutog ka ron halam si masjid magniat ka mag-itikap mag-ayod ka sarta di ka umigdeng halaw man niya yun mag-in hinangon mo mag-ibadat sa diya munin mga nagkasabot na mo din kained to in pag-jikir in pag-istighfar in sambahayang, pagbasa Quran, iban na sin uno naman din ang mga ibadat longta doon. Namad to imbiya mga pagsasawan mo, sing ginawabaran mo, asupaya di malukpas inamoy in kakahinang mo hatungod siyang pag-itikapid to. Nasarta doon, biyata kato si mga ulama, in tungod pa amin parkala. Ini pag-itikapin ni Siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in mga ini, longta, ini ano ba ini sunnah si Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai biya italong niya
wayron de sabngi bang kamawi mag-itikap hapanagnaan pa sini ni Ramadan. ini duman simulan Ramadan. Bihan. Sa wayroon ini nagsagda mga ulama atungod siya namin paghinang kanini sa sumakawa law nila labi isab marayaw hinangon mo hakay na po sansin hangpo adlaw sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtuyo tuod siya piyakugdan niya amin kay na po sansin ini bulan Ramadan sa talaw ni aw na buk waktu wala siya nakapag itikap ha waktu adto giantian niya doon ha amin panagnaan sinang po adlaw si bulan Syawal at inapuas ni Ramadan sa giyanapan niya rito ha amin ini at hati ni tanda sing kalaguan siya namin ibadat yaon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na amoy tulong tain labi long ta singuran ta amin pamu ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amo yan mga panahon ha kami sa matika to na tinabog din mga paghinamon si Nabi sallam di haamon hang puina ko sana namon mag-itikaf ato mag-itikaf. In pag-itikaf ini mga panahon ha kami Islam kaganapan ko man itiyo daw na was luzumul masjid di taparrug li taatillahi azza wa jalla. Tinamo in dumuon ko tumutog halom sin masjid supaya lang ta makahinang ko sin ibadah sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin. Sartay ni sunnah kakahinan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam mangtabi mga kitaon in kiyabay ta sing kasahabatan. Biasing kiyabay ta hi Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, daw na kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif fil ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. In kaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam mag-i'tikaf siya diha long ta hangpo hinapusan si bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla sampai hajas siya long ta nawapat amuin long ta minit na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana sa luway niya katuan natin niya buhi amon nagtagna siya long ta sin pagamon i'tikaf niya ha masjid wala na yan to nabugto. Wala na nabugto kahawa bulan Ramadan amon dito hapos ano po sa hangpo hinapusan mag-itikaf na jing kaunan niya sampai nandiya siya long ta namukla siring ha longan sin dunya manunjo kising karayaw iwan kalaguan sin long ta kakahinang ini na sampai kaya waita long na pagpuas pagwapat ha Nabi sallallahu alaihi wasallam na nahinang na isubscribe sin kaasawahan niya katuan puas din kaniya amoy ato ina kaya waita hi Imam Bukhari iwan hi Muslim atungod sin paglong ta pag-itikaf narihin ni mga palawan ha kami sa mga sambat in pag-itikaf na biyadag boskon ba ini bugtuon mo in kung sablong tabi mabugtuon way na tuod yan bugtuon min parsumpatan mo hantar amoy masimanos siya amoy hindi ka maligap sin parkala pagdunya parkala sin uno-uno biya lang tabi mga kaliligapan amoy hindi ka makahinang sin pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin di mabista ibadat di mabista ibadat supaya lang ta inhinang mo katanyaon tartanto lulun ibarat katan ibadat to amoy ato ina mo na kwan nasalta pag hinamon ning katon kamasin-masiran amoy ato pag hinamon sa Nabi sallallahu alaihi wasallam in long ta mga mag-iitikap na suway mo in biyadag boss kung bang mga kuan kato ang biyadag boss sa kuan mo ba inimbaran mo mukon sa biyadang ta ano ba yun amon habis hanap sa di ajlihi mukon sa biyadang tabi mo jailun untaw ati na biya hawiran mo na ingin hawaran mo amoy di mo siya pagkatuon paparkala mo hikarikap kanya pupuuning ginhawa yan din collector pupuuning ginhawa ati niya amoy katan sinkignot kuhibal mo mahinang kag ibadat patuhan Rabbul Alamin sa pamay di paghinangon sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampay katuan lang ta misan inamon lang ta magbuwa ding hamon masjid mangmukon dalang tabi mga magtunay sin hajat mangjamban siya siya magbuwa doon na sa long si masjid amoy yan tuwing kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam na magsambahayang siya magbasa Quran magzikir mag-istighfar iwan silang ta amon mag-anib siya sin mga parkala amoin wayroon na biya nga puspaid da ding naman mga kabtangan paliharan sin pagdunya wayroon lang na piyanglangan namon wala ba as ang yatahaddas ma ahlihi qalilan biharisin mo ba aw ma ghairi ahlihi limaslaha waya tulong na sa niya bang supamay mga makabisara sa pagkala pag makarasa magbisaraha mga panaiban niya ato ahli niya amon tiyo da kabtangan sin kabtangan amon mo ba amon bukon langgal sara atau bukon hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa
dumasa magbisara ha mga kaywanan katuan amon limas laha. Amuin parkala ikarayaw amon bukon hika long takangi sinamuin pag-itikaf na ron halaw mansin masjid. Amuyad to hindi ka mga So kahinapusan niya lang ta alherso ala ihya hadhihi al-layali al-fadila bis-salah wal-dhikr wal-qira'ah wa sa'ir al-qurbat wat-ta'at wa iqadul ahl liyaqumu bidhalika kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al. At hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atungod sin amin kahinapusan niyaon wakto sin amin duman niyaon in kamatauran paghinangon niya amon pagtahajjud. Pagtahajjud siya sarta bation niya in ahli niya dakon niya. Baitaan niya sin in kakahinang labi marayaw hinangon ha amin duman na kusan din dumyaon amo na yung mga nagkasabot yadto in pagtahajjud iwan si mga uno-uno na hinangon long ta amin mapatut hasarabihan amin pagtuyuan nila isab biya sinamin ikakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo tulong ta. So ipag-itikap sin Rasul sa kaulo laro naon mataw din pagtahajjud niya ha amin waktu yaon sabab na muna in siya iban long niya roon haon amoy in hasupaya kajagahan niya tuod bihan ang kanin mga kaasawahan niya kaanakan niya bation niya yan sabab na biitan si Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya innahu man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylatin. Hati niya inamin mga silayad to mga ahli niya mga anak niya asawa niya in maksud niya hangkan niya bation hasupaya makaagad ha pag sambayang sin jamaah yadto. Sabab beta doon haon ni susi makaagad sumambahayang iban sin imam na in madawhat niya roon haon biya siya sa kaulo la marista ini in siya nakapag qiyamul layl. Bihat din namin ini lago sin darajat ha amoy in karayawan sinon makaagad adya ko pag pagtarawih sa tayo imam pag imam na bang sa upama ini ko naghihinang pa pag-uos makaagad na kaw pag jamaa yadto na lipat ng karayawan di na tamasay po alam magbibisara na bihat din biya mga kalakuan makawata rin doon na inshallah ta'ala mga katawtay manguran at niya makaurol kita niyo kadar kakausan na to unon na rin ang mga kakailang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta amuin maapas na to in labi mahal ka dahil ang mga duman amo na in Lailatul Qadar amuin makakawa kita sa matanda sin ini pindua ko ini amuin lang niya misan hambuok hadjeng biya mga kugdanan mo rin dito hadto itong nakawihan amal kawaluan tagtu tahun iwan 4 bulan. Masyaallah. At niya di abutan sin panghawa sinumol. Di abutan katuan. Di babaw sin gumin. At sumakawahang karum ito bang unahinang biya ko sin nakapag-ibadat habi-habi lupay ni. Labi ko lang tagtu. Labi kawalan kawalan tagtu taon ni banupat. Naamad to mga katote mamuran ha kami Islam murah-murahan lang ta ini pagbarakatong kagutan niyo sin Allah Ta'ala in amuin ini duman ini atau ini adlaw ini amo na yung pagtinggal nato biyahan sin katan patinggalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagabot sin dumi ondeng ang mga sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na dito na sa jalong tain mga waktu namo sarta mo na ini tukmal na mo yung pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin atin niya iabot in ginawaran na mo pa amin waktu ini lang ta na insyaallah makatalos sin amin pagpuasa adlaw ini sarta demikian desab amin mga sila biya mga ini bakti nagpara sin biya mga ini bukaan maharap mari insyaallah taala inya tuway pagkalukalo tungbasan sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala biya lang ta sinamuin pahala hirhil sin taon nagpuasa. Sin taon nagpuasa. Ang piyabukan nila. Ang piyabukan nila. Ang pwede kamo ini, nabukan na dyan doa to magbuka. Insyaallah. Na atin niya, bang pila-pila ng taon na mo dihay ini na. Amoy din suko sin nagpa. Suko sin nagpa. So alhamdulillah mga panahon na kami Islam, ito na in long ta sa lingkat-lingkat mga long ta kapatumtum sing kauruhan sing kita nyo rin dihay ini
labi luwa long tadi ha amuin hinapusan sinampu ay romasin Ramadan ini amuin mga tumahinang nasabot ka ina in kalagwan si makaraywan nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di na kami magbaha sinamundong takap na sing kami may abot na in waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala tukbal na mo in kapatut ha muadzin sing kami Ustaz Abdullah Ditoyato. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله